Haleluya. Vi iare tu ele nei tu la fiafi. Ea fatalo fa tu le paia ma le malu si o tātou atinu. Ingata I tātou ainga o tātou o te leo. A masani o na I mai lunga tātou polkalama. I hokulanga e tātou polkalama. Ia o lo polkalama masani le nei o le Jesus is the answer. I asa taitasi. Ia fa talo fa sua me sua fa tuaile tātou polkalama I le nei fiafi. Ia I tātou paanga I le ngata I lea o tātou tamā tina. Ia e le ngata I lea I sunga I whawhengainga mō tū whalitua le ngata I lea e au whainga renga ia le tua I le niaso. Ia e tai e tua ono leo e mofo ni anō tā pēnaona te tātou mahuta I lunga I tātou kama. Awapo se upu o tātou te tara noa mai le anganga o le tua I le niaso. Na ia wha malosia I peo tātou wola wha le nganga. O tai fo I le tua I le niaso sa tātou sa tātou iei matanga wha I Gania sa tātou sa I le tua a abeta inga mo tā whakai. Kia re ngai leo upo leo stu whanongoro I niso. A whai e alu le lotu le nea sa. A whai sa e alu le lotu le nea sa ia bi ia le tua. A whai fo e tele I alu le lotu le nea sa a leo e mafuta mai lunga tātou pokalama. O le au ngā le tātou pokalama. Ia te oere sa e le lotu le nea so. Ia o a lava tu langa na mafu ai po afo I mafu anga o e le lotu nei aso. Ia a ue te popoli o le iei tātou polkalama I le ono I le afiafi I le asa. Tātou te whaasoa I le upo le li. Ia o le vi inga nai whaptai I le atua. Ia ono o le nei asa. O e a ngai atu fo I sauninga I le nei aso. Ia ma oli le anganga ina ua toe mafuta pa te stasi whanau le atua I tu tono lona malu me te apua I le atua te apua I whaatasi I atu I le sunga I le ki a konga I le nea fiahi a ta vita ia ta vita ia vi ia le atua ia pa manuia le atua ia te oe le uso ia I le nei sa pa taile mafuta mai pa manuia tu fo I le sa ia whaatalo fo atu pokalama le ngata I lau sunga fa perfatua ia ma le whanau ia tau sia I eira nganga o le atua ia pui pea lau sunga ia a o iei fo I le nai tu o le nei malo o tātou Pesau whaatalo Ine fiafi Ia vi ia le atua patai tama ia I le nei po ia wanoa matango ia o toi au lia e tātou mafuta I lunga o te pinga pailangi a tai po I tama aso le nei aso sa bati sa tātou mafuta tuai I whiau oi I mafutanga tapua ia e vi ia le atua
Hi. Ayugi, pamilikia. Hi, Tia and kids. Hi, Palangi. Yeah, if I've tired let's well in ever no matter of fear, one more for Emma or Matute to a way lungoni to ping failangi. If I saw Mofa Malo see to way the upole to Samato Palongwa Linea so Bifiali Loto e Patasi Maima share le upole tua wa o le upule fo ya te tato savalinga ya e to ya te tina i whanau ko ya mata mai le ni tula pia ya aviale ni po kalama masipa malo si anga i lowo langa tau whai mo le ali ya ili soafa Yesu Ya, bi ia le tu Pamalia tu pe a whai e tō te mata mai lunga le tātou lai. Ne, o, e whai wake le ngile o, ke lope mafuanga e. O pawale me kauria i kou lo ngā mai mali. Ia, bi ia le tu e le ne fiafi a. Ia, e whasilanga le tātou a inga o wō a. Mapaanga le tātou Purkalama i le ne fiafi ia. Ia, e whailo atu le mātou mana onga si o mātou e kalesia. Ia, a wase whale tā pua e si o mātou e kalesia. Ia, o leo te tasi ale masinga. Ia, o mātou tā pua e ia. Ia, e wana au atu le tātou wō a inga. Paanga le tātou le tātou Purkalama manatua. Ia, o lo o paile mātou building fund le ilunga wewa ai mai ilunga le lunga i konga le lalo ia le lui foi lalo ia awangi fa maka ibia mai lau ai ia sunga le ia wahi se take ma le fali tua ia le ngata i leo le sui fai fe au ia ma le fali tua le ngata i le sunga ia o ao le ngata i leo o sunga ti a kongo ia male mamalu pa io le kalisia ia mātou te au ngangi atuai ia e pule lava oe pe fai pe le fai e vi ia le atua ai e inga le fai loa tu ia o lo mo o mia se fe soan se o mātou e kalisia soan e ala i seleni a wase te mātou whale tāpua. Ia, a whai uwo e fie i le i le meri mo. Whai e fie i le Amen. Ia, oro o si i le fia fo i le tio e le tuoro. Manu i le tua ia te oe. O lea ia o se mātou i oi atu le nā i le nei ia fiafi. Fo ai ia o ngai alu atu tu mai laro le so e fie pe e wo atu ia o ana tuani idea li malo nanga luen ia o le nai lui foi laro le tatu screen the information ia ai fia malama pe te fia fisidi ia
na fu ia luatu malingu mela o lo telefoni. Ia e te vidi mai ai ta no. A fai fo i wa walu ro ka me fai alo mai ia. O ngai fo ia lui fo i la lo ngu mela lo telefoni. E ke vidi mai ai. O mele lei uma mea nga. Ia e vi ia le tua fa fitai le nei fi i lo o tu fa tasi mai lunga le tātou por kalame Vatalo atu ia na lole tupuola ia vi ia le tua ia te oe le tofine ia po le uso foi fa tai fa tasi mai lunga le ka mana te oe fa mole aua ne ingalo na share tātou por kalama i lunga le Facebook fa mole ai le ngate le ngate leo le tātou YouTube kusa o le live atu ale tātou por kalama i lunga o Facebook ma le lunga o YouTube at the same time po o le Faraimo family te mona tātou mo le mule subscribe la ko ama le share ngor ka ko por kalama o lo share o le tātou YouTube channel ma subscribe le ka ko channel ke le whawhikai le ko o ai ko ongo walu ka ko subscribe pa vi ia le tua vi ia le tua wa makwa I ko ke le ongo kolu that's a lot ongo walu that's a lot kasi nga maka merka ko YouTube ngar ko lu ko ka ngak na subscribe ai fa tai le tua I la o tu so swan ini sharing or tatu por kalama ilungo low platform mai ngate le or subscribe le ka ko channel ya bi ma tu le ya ya o amali lo fa ya I tali tonu o tele o tātou le ne sa te tonu sa tele sa e fai ngā luenga ia pesa e pisi mo I le mo tu atu pe o tu tausan ole o ngana tātou por kalama o tātou por kalama I le afia sa e ke sa ue ke loko I lunga kako por kalama ma e whaalongo I le upo le atua I le ne ia le ne na so le lan o le sa o le ne aso ia o le ala sa fa manuia I ma o ia o le ala na mao mai e tufa atu le fa manuianga le atua I lona upu sa la unga I loto ia o le ala amla po I o to le si le mea wa aso sa uma ia o le ala upu o le atua po o ai fo ina la e fo inga le e fa manguia I fo o le asani pe fai pe fai walu nge aso e pisi ia e di mosia va no ono tūlanga fa le malo fia ia I fe au manga renga ia e fa pekai la I tātou te mafuta ia sister Marian Malena sorry sister ia tanga I fa fe ngai
I think ole alo le one of the Oronkama. He was well known in Samoa when I was in Samoa. Ia wa kuai fangsa. Ia ola vangai I pampango. Ia si kasi for one of the men that I was look up to. No, I'm serious. He gave me how because I graduated 98 someone. Oh, wala so just ah, ole ngole seisi aude sunga ya pakolo mangeu ko mai palo tu ya ai fatai le tua peso tala no. fi painga o lo faanga por meanga we really get on fire or mako ainga me si mako ainga ya ole wok wai anga ka wa on fire si mako ainga ole ao ngā pokala kero whawhikai rea kua o ronga wala a winga o mā ua e wha ngā inga mā ua tā lai ilo na upuma I lungo te penga whailang ona ua Matulu vai? I whamara mole ina ua whainale ua te reo sunga whaiwhi au, ia lasi lofa. Mai perisen, ia patalo whātu lau sunga whawhi ngainga. Ia malwhale tua, ele po kalama tisunga, malwhale tua, ele ngā te lea nofo iaru. Ia tamale malu le. Ka le sia, nā hoi tua le tātou ngā luenga. Ia le tele na waswa tala sunga. Pesta, pamanuia le tua ele nea fiafi. Ia ele, tele se, te tonu, ia la tua le vanua mata me le tātou. Le tātou po kalama. I le tina le ainga. I le nea fiafi. Ia viele atua. Ia. O I le upu sa whamanuia I mātou le ni aso. Ala mai lea I le sesi foi le au ona a le atua tono al mātou I ka le sia. Le sui pepe au ia ia loto o le tua le nei tu la fiafi o le nei aso. Ia o se tusi fo ia I mai le whianga tuai. O pisilia se whanaia. Se whanaia alona matau koe dua whai upo e tolu. Te whanaia e tolu alona whai upo e sipu. Ia, whaftaia I le atua I au auna le atua. Watu e sua ina o le upu whamalo si Ia o le matua o le title o le message I le nei aso o le
His judgment or wrath is devastating, but his love is everlasting. O le whātā moa, matautia lona to'osa. ia ma le tusi sa mona i le upu le na folafola. A wa via fo i le launga ina le upu. Ma le mea wata, wata whaita le matua. I le toa sa le atua ma lona alofa. Ai whaawawau. Iwi ia u le atua wa te le ngese lona toa sa. Ai te le lona alofa. Ia e lua lava ainga na vai ai i le nei aso le upu le atua. Le vainga momoa. He hides us from his judgment when we repent. Le loto fa, le loto repent. O le some repent. Basta la mole tangata le liu mai le to sa le atua pe e tala mo malo loto atua. Ia, a le mea la e tupu pe ape e le sala molo fa maa pe alo loto. You have to pay the consequences. Yep. So le nei so Corinthians chapter 10. Paulo famai. For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all under the cloud and that they all passed through the sea. They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. They all ate the same spiritual food and drank the same drop. Now, this things occurred as example to keep us from setting our hearts on evil things as they did. Naya, ile warning there na faye se fanaya ile au Utah. Ile mela lea ole tapua'i I idol. Why ole meaning ya waya ile tapua'i ile idol. Anything can be in a piltelo taimi. Ile nga o whakangaka. Consider idol. Anything or something or someone that replaces God is considered an idol. Bella ole tele lo taimi ma le tele lo alofa I se mea. Also I seisi foi. Ia ole mea nga you consider an idol will replace it or le tua mai ile mea na te fia ai pa bella for example. Pape wa tele la ua alofa le mato ainga. He's a jealous God. Ole e mana ole atua ia te oe a tua. Not just some part of you. Ele na o sesi vainga o oe. Ele na o oe fo ia ile a sosa only. E mana ole atua ia te oe ile a so fua so lua tau lava le a so
from Sunday to Saturday. E mana'o le atua ia te oe. E mana fo'i le atua i te oe te ia whamahoni. Not just from you, not just from our school, every day. Alo, body to full. Ele o whātu la wo perfect la uhola nga whaaleanga. No. You know, tato umale, tato savali, we're all running this race. We all live this life to try to please God on a daily basis. O le tau mawhainga ngā o le o langa, whaaleanga ngā. Ia ase whaamalosi ia te aua ia na nei le mea na o maua mai. Ia wani whaafolinga o lo le tua. Ia aua foi na o mea sau ilo o mutu ma mea wa o wiloa au te leo savali ai. So, lui ta ia lo o langa la o nei tangata i le nei aso. I le upo sa whasoa awa e tau e le atua le tangata le whaamaoni ma le tangata o le tangata ngasala ma le tangata amiotonu. Lai wha mai le ai whai tau le verse i le mata upo o le chapter 3. O noa ai i le how God will restore you when you truly repent. I turn from your wicked ways, turn from your sinful ways, letting go of everything that pleases self. You know, apape e sala mo maleloto atua oe. Pape na for everything that you know, it's in that o ya pamalo cielo ni nga ini so it's all for others, but also for you that are saved. Ne te ima natu a tato I tato ia mawhawhau wa tato okay lumo le atua. So sometimes when we feel like our relationship is so perfect and we seek God on a daily basis, but there are still some things that we think that God was going to turn his head away from. Meaning a sin that we continue to repeat. Ele tau I mai atua I tato anga sa even for you that is saved, and I'm speaking for myself too. Ia vele upule tato whaalongo I le nei aso e whai lea ma whaamalosi anga ia awane I tato toe o I le mea na tato liliu mai ai. A tato liliu mai tato anga sala. Let's go straight forward for God. You might oh, you know what? I'm okay from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Okay, I'll just do a little bit of this and then go back Friday. No. Ele whapena Ia e tama whai I a vea o e maleo fia mai ele atua on a Amen. daily basis. A wai whamanuia mai fo ele atua ia te oe pe whapena le whai matoe fo oi. O le alofa o le atua malona toa sa ele vaai fo I tanga ele atua ele wha you know, God doesn't look at you differently because I'm a Christian and you're out in the world. No, it's a tuso moliva ayele tua yeti or mao. It judge for ele tua or mao according to what you do. Ile mea na moa mea uli mea so I pulia. Amen. O ale to sile na sau nena whai ele. Is whai tau le la unga I le nei aso. Le mau ma le sewhanaia e lua. Pue tolu. Ia le ngata I lea o le mta upu e tolu alon whai ipo sun ma le fitu. Pe meila le sewhanaia e lua whai ipo e tolu. Whai ou
I o tau sa ili i le ali. O tau uma ua ngā malu i le nu. O e ua whai i ala na wha masin nonga. Ia o tau sa ili le ami o tonu. Ia o tau e lilo ai o tau i le aso o le toa sā o le ali. Amen. But me le whaparang, seek the Lord, are you humble of the land? Do what you o tau tang e sililo o tau fo i mai le tu. Silio no mai ave o tau ola i le tu. Manua ele i tau nuu mai pe o mai le to sa o le tua i ati o tau. O ne tani na o e le isa o tupua. A le lau te una atu. O so se mea e iai lou lotu. Se mea e ngau e li lou loku. Whatever your heart desired. In with the things in the world. O lo tupua. If it's not from God, if it's from this world, le mea o nai nau iai lou lotu. O lo. Amen. Peila wa. Sa iai lo tupua. Sa o lo tupua sa man. O le sikaleki. Sa fai mau tupua. Lau tala sa o ale fai atu. Ano fai atu o le sikaleki sa fai mau tupua. An fo isa le lo lotu sikaleki. Yeah. Ko ia le ava o le pia, e alua e mau al taimi. A o le sikaleki. I had to have a cigarette every single day. Tika, walu ai la ulu. O isi taimi. Wa tuu ia fo. Mea o na halu le tupe. Ai sefe o isi kemi. Ki ngā hanga wai kupe koe fia sa kupe alo mo kua ufia ai. Ale wa ka mawhai a sefe kupe le whaakau mai isi kaliki. O lo kua wa le wanga o ifo li tupua le isi kaliki. Amen. O tere o whai atu la mo o oele te ula po le. I'm talking about me. Pon fa matala. Sa whai le si kaliki mo tupua. Because my heart was desires for cigarette. Ale ai ngai sa usikaliki. Ai. Ti kalal makwai. Mulinga fo le
le kaua Iraq ma Amerika pe o nga le sisi ka le kinga. Tala man mo. Ma kwa ifa ko singa ya lo. My body was grateful. O le mana. O e fai ma fa lave lave ia te oi. Wa mea o lo pungi tia ai ma fa lave lave lo fia nga lue atu i le tua ma lo fia tau ma fai e ave lo wola i le tua. Au lo iai mea nae mafatia ai nae whaapenga taia o e ona tu. Te lo, e le ai a se tali, o le atu wa o le tali o mea uma. There is nothing hard for God. Jesus will help you. Amen. O i la tau uma fo i o lo o tau mawhata pa. E la tau te iloa le leile wing o le mea lo te whai atu ai. E le o se mea whai ngō fie. O le tu o le tapa. I'm consider cigarette is drugs. E mo ia e kere o vai ma le anga i lo. Se leile te ranga i drugs. Masi kaliki. No different. Paua le se senga. O le drugs. Ia e kia lu malu e lue solo ai lunga le awala. Au si kaliki. Ia. E maua e le whenga le meanga o le addicte kere mawhai e maua o le craving. Le nicotine ngai mga o ilo tino. The same thing. Ai te ro. Sa te talo i le atua. Sa whaalango lango i le atua. Sa anga pongi i le atua. Awa fo ine e tamawhai, whatever, if you doing drugs too, awa if you e tamawhai e too. Trust me. Ka kalo i le atua, anga pongi i le atua, ma le wha maoni. Amen. Try it. Try it. Te talo i le atua, whaatua i le atua. Amen. O isi teimi e te lo le au ngā te le mafu anga ngā fo ia te au i lau sa walinga i le tau mawhainga o le taupipi se le kapa. Because it was so hard. It was so hard for me to quit. Te leo teimi tau mawhai e kuiki, not even the whole day, koe ulaula. It was so hard. Ai te lo. O lisi mea na whaalango na fisosoani i a tea o wa ese lo o mawhawha. Mali sikaliki. O lo uanga poni. Sa o wha amaongi i lo uanga poni. Sa o te talo i le atua. Ia, ma lo whaalango longo i YouTube. Wa le teimi whainga tā, le teimi le ke alo i whainga luenga. O le teimi whainga tā na o le, because my job is a driving job. Driving semi truck, big truck. So I have every mato ye ula. E alwa lua e o solo fi ula. So you have to smoke and drive. O si kaimir si ka leke whaara i mkrepa. O si ka leke ai ke le mwhai. Whai le mea leo twai e. Ai e whaia ma le wha. A maun. A whai e te wha maun. I lau i lau mana onga e watu i le tua. Ia ona o tu. O le vi. Amen. O le vāwenga le atua na whai i a te. O le tu o lo sika liki. O lea te tau ia i tātou. O na tātou tu mea tātou te whaia. O a mea le tātou te whaia. O wāanga salo
lo tātou te whaia e te iloa ele sa o ilu mo le atua. E sili ona tu. E te fo i mai le atua. A me atua. Nua le o me so le i atu. E whai. Le mapule o le lilo. Lo inga. A whai e te sau e a mero ola i le atua ma le wha maoni. O ai o langa e o mai ati oe. Pui oe e le atua. Le whai mai. He will be shelter you on that day. E ao ngalo tatou au na i le atua. Bewa ai ia te tala ia noa. Pai aku asko i ngō. O mai e whaule wa. O mai e whaule wa o le la o meri to sa o le atua. Ula tangata. Ula tangata. Ia akari kongu anga e iai fo i ngā vai. Ai anga iso i fua mai lo. Po o e diskanga kai lo. Po a diskanga kai ula ia ngoa. O le mea ngā maa akire ngā. O le mea o le whau ai ngō le wa. E mamā o ale sang. Mare me i le wa. O le la waulangi e sko i ngō. O le ngā e whai le wa. Pia kanga kai o e whai le ang salo. Lau ngā tu pere upo le tua. Isu e ia. Pea i tu ina nau o le o langa. E whai mai. Ia i le asoa sau lo ma le spa me o le vai. Ia whai mai e se le sau o le kimu. Ma kafe me o au vai ma vai ngō. E me le pā me o vai lalo lau ele. Lalan. O tue. Fiu e wala au ngō. Fiu e wala au ngō. Au le ai. Le au ngā. Minne. E te tau ona tātou o mai e o. Le toi titi. Tia o mai le aso le tua. O mai e whau le wa. O mai. Ai le. O Yesu. Tu ke viso. O le ala i le ola e whaapapau. Amen. O Yesu ke viso o le ala i le ola e whaapapau. A tātou nofo la mawhau le taimina. Imagine if you were there during that time. Le kefe ausi solo wa le ai ese me kape.
tari tonu o ia te o e tele i o mana to yo so mai lo mapapau le taimi le o ngale vino. Anga i loa anga e whaalongo le mea na le la unga na fola aina mai le whai au. Anga i loa anga e sau e avelo wola mo le tua. Amen. Amen. Ia le tua. Ia wha malia te whai e lua tura te kokala mo pe ukau ma lo mai. Ia. Ia. Sa ia so practice ia so E peila e o lo le aso muli o o lisi aso faita lo. Ai misi lo ia te oe le aso le Misi lo ia te oe le aso le tasi. Ele pikia oe ke ka. O ia te oe. How what's going behind that? You did it Wednesday, Thursday. You miss practice on Thursday, Friday's the game, and when you come coaching start, I give we can make it a wall. Oh my God, how will you feel at that time? O le ale me o ia te ui. Pea whai e te whaolaina. E te auna i le tua ma wha maoni. Mai ele fua e tau ele swa leili. E wha maoni e tō angilotu. Vai ume whale no. O se ta aoni le tua. But one day, we I'm going to just try this just one time. One more time. E koe ula e si ka leki pe koe alu i koe e ma e alu me kau onga e. E tonu o ina. I sabu malwala a leto. Very 3 seconds after. E li tiri alu li sitia. How will you Nasa lang muna e o yaki oe. Nasa lang muna e o yaki. But for some reason, that one time, o sa wisi siya te oe, maybe one of, just, ngal whakakainga, just for example,
e sau in mai na ko e pekiloi i le se siva po se whatever. Yeah. I get you and what you thinking that you can do it. Like you can empire or not te e atu. I get you and what you. I my na you hearing. I feel ah. Wa e sau le fale wa le ei sau to lua. Wa le ei sau fa now. Wa le ei nisi o lo ahinga wo umarsi tianga. A leo e fale tonu. O lea se langona e o ia te oe. Ah. O lea se langona e o ia te oe. O lea. Tatou wha maoni i lea tua. Ia mau takai. Ia te sa sama. Asa tua i tua. Tau mata i tua. O ni ia se singi ngi. Na i lolo. E te tu mau pea i lea tua. E te le to e malu e lue fo. Amen. O lea lai whai hea tu i se whanai. O mai e sui a. O mai ave to wola i lea tua. Tia i mea o leo langa. Tia i fia fianga o leo langa nei. Tu tia i tu ina nau. Tia i le wha tō sina o mata i mea o le nei. Ai o mai e ave o tātou wola i le atua. Ma tātou au auna i le atua ma talia Yesu e avea mo wali i mo wha aola. Mo nue le i o mai le toa saa o le atua. Amen. E whaapetai i le atua. Ona o se atua e tumu i le alofa. Ah. O lona alofa muti muti vale i a te oe ma. O le wha i le saurona toa. Ana pe le alofa muti vale i a te oe ma. Le vanga le aise ka kou ma le lalo langi nei. Ah. Pe ngei wa le ana tātou wha apea i lalo lalo parapala. Amen. Tātou mafau fau lo loto i ai. Tātou mafau fau lo loto i le alofa o le atua. Mafau fau i mea i tātou te wha ai e le taimi nei. Tele i o mea i ne tātou wha ai e tātou loa. E tātou ai tino ai le nei. Ah, e tātou ai tino ai le taimi nei. O tātou wha ai oi foi ngole le ngu le ngamu. Alian. I testa koe. O koma mai. Koma samar. Ia. Kumor. Sara i aso koma. Ah, me aso koma ma kumoro le ngawhai. Ah. Kamari kama. Ua, o te tengi. Whai mea, ngai tau te loa lai lunga tu spaia. A leo tātou wā ai. Leo wa o ai lunga o te penga whai langi o whaani mai ai. Ah, i lunga o TV o whaani mai, i lunga o movie mea umau whaani uma mai a. Ana wha pea o le atu a le sa iai le teimi leo. Ah, o so ko mama. Pe ngai wa le vanga le ai Amerika le ai. Le ai ma se mea. Amen. Ua whaasili inga, ma whaamili o ngā inga, le mā losi ma le sao sāri.
o le nā e te iloa, le alofa o le atua ia tātou le taimi nei. So aua la nei o tātou ta alo i le atua. Aua ni o tātou ta alo i le atua. Don't play with God. Aua nei fa apea wakuai mai lo le sa o le so le apo. Le to sa le atua. E fia la i fa ia no. E ka i le keno. Aua fo ine o tātou mai tātou ave o tātou ola i le atua. Tātou ta alo la i o le atua. A fo isa au fai. I was playing with God. Amen. Au te whawhetai i le atua. E le i o se to sa o le atua i atea. O le mea le nā wa o toa i lo roto o te sau. O te sau ai lunga o te penga whailang. E whaahani e tō fōringa ma o tala noa. I le whaali viso i atea. O no lea. O no o lea wasu ia lo o langa e le i o mai le to sa o le atua i atea. Tari tonu ho i se mātou a inga ho. Suia ho i leo langa o tina nei. Ai whaftai ia tua i le i o mai le to sa o le tua ia i maua. Kusa o le ke le i o le o maua i tua. Amen. So ke te lai. Salamo. Ai sa mai ale. I tua ke sa o le o Yesu. O le fola mai lima o Yesu ia te oi. O lo fa tani mai Yesu ia te oi. Aua ne e va ai lo fa ta wa. Aua fo ine e va ai fa peo e le fa nga ina e le tua oe ono to ina nga sala nai po to inga tu ina nau nai te fai tu ina nau le tino la ngata ula vai po ngata o po le ala ma se tu langa o ia te oi e te mafau fau e te le e te iloa e le fa nga e le tua no na se o oe le tangata na sa wai Yesu ke viso e maliu lunga sataro. Amen. What I worried about yourself? Ina i saolo wola i le ola i whaavavau. Amen. E o fo ia. Au te rei te saua te avero wola i le atua. Masuia le atua lo wolanga. There was a time danga ai rei o kere i sau fo i lunga ko penga whailang. Even my wife. I was fighting with the Holy Spirit. And you know what we're fighting for? Me, while my friends gonna see me, nobody's gonna kongu i te au. E they gonna ka mo le hapa. O tere mawhaia o na whaia. O na fo yo leo langa sa o no le la u fefe tangata. And that's what the Holy Spirit put in my heart. E te fefe i tangata e re sa o ilo ola i leo la whaavau. Pe tau ona e fefe i a tea. O au e te sa o i leo la whaavau. And that's when I become bold. Musu mai a te au tūlanga ia. Everything clear. O le ala lea. Na toa i lora uloto. Ia leo tau ba ai mai. Ma whai la e lea tua. O na whai i a te au molo tōrua.
E mawhai fo i le tua ona whai ia te oe. A mawhai i le tua ona wa ese le sika leki ma le ngā lala o sika leki ia te au. E mawhai time to give our life to Jesus. Let Jesus handle everything about you. Handle your life. Awa ne e whai e ilo marosi. Awa whai ne e ngalo. Ina e te ua e sau e avero wola i le atua ma e talia Yesu. Ona e whaapela. No, my sister and my brother, you were still gonna face trials. Ai te loa. E iai le atua i a te oe. Amen. Amen. Sau e whaateitai o na avero wola i le atua. Ma te lia Yesu o na e waaila ia i whaamanuianga a Yesu i a te oe i lo wola whaalea nganga. E le ngata i leo meo tino. E whaamanuia fo i le atua i a te oe i meo tino. Whaamanuia le atua i a te oe i le anganga. Te whaamanuia fo i le atua i a te oe i meo tino. Haulea. Oh my. Please come give yourself to Jesus. Accept Jesus now. Manuolo o maua pelo malosi. Manuolo e mawhai pea ona e manawa ina le ea i le atua. Han? Yeah, I've tied it too. Just to add on to what Bauer was saying, yeah, why le upule na whaalongo le nei afi or le nei aso. O se wha manatu. It's a reminder to me to examine myself. Like, what are some of the things in my life that I have more than God? Ila uia sa valinga faalianganga. And I'll be honest, I love my phone. I'm on my phone. I love to shop online. I love to do a lot of things on my phone. And sometimes, this is an example I'm putting out here, fa'apea o ma fa'ataʻitaʻiga i mea olo fa'amuamua i tātou i le tātou ola fa'aleagaga mea e fa'asalavei i lou tapuaʻiga ma le ali'i. O le atua ia so sa manatu mai e te ao. Ia fa'amuamua le atua i mea uma lava. Even as I walk as a Christian in my walk with God. Fa'amuamua le atua. O le manaia la o le upu, o le whaamanatu la lea a Paulo i le koronito lea e momo koronito se pulu a lona whai upu yuki we should not commit sexual immorality as some of them did. And in one day, 23,000 Israel le warn mai ia Paulo Famaila ia verse 9, we should not test Christ as some of them did and were killed by the snakes. And do not grumble as some of them did and were killed by the destroying angel. Tato ye tumumu. Tato fo ye, I want to tell you
my own personality. I want to move. Some things that we want to as example. Mela yana tutupu I le whenga tu wai. Loa whai ma whamanatu po te warning for ia tātou lea ole me mana e le upo lea tua I lau whalongolongo I le whaso le nea fiafi. Ole upo lea tua from the Old Testament. Whamai le upo. Be careful that you don't fall. Ia tātou pai tete. Mānai o le warning lea Paulo. E whamai fo ia tātou la ia wa talia Yesu e vea matatou li matatou paola. Bea na saunoa le tamale ainga. You know, once you come and you give your life to Jesus, ele ngata ele free mai fo oi I whaasosonga to potuto. Na. Mai po le verse 13, same book, 1 Corinthians 10, verse 13 says, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is fair. God will not allow it a way out so that you can endure it. So le fala le tua surrender le tato wola mo le tua ave le tato wola male tua repent of our sin and turn from our wicked way. Oh man, God is faithful. You know, I want to add on to. I want to share with you le se whanaia la lea e tolu a lona whai upu e se fuluma le fitu. Le whamai, the Lord your God is with you. The mighty word will say, He will take great delight in you. His love He will along with you. Will rejoice for you. Lua langa lenga paaso ai le sui fe au le nei. My God sings when we come back to Him. Le manaya la o le alofa o le atua. You know what? On scripture le my He will take great delight in you. In His love, He will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing. That's amazing. What a love. Ole alofa o le atua te tatou pewapia tatou turn from our wicked ways, turn from our sin, really our hearts up, giving Him everything. If I see your mouth or heart, afapela lo loto oe mana oe tu umalo loto mole tua be ave umalo loto. Turn from your ways and just see Him. Tu sile e whamaunia I le alofa o le tua. I Luka alona mata upu. Lucas for lima. Let me read to you from Luke. Ono sa amen sa toilet to Celia. Luke chapter 15. Verse said, I tell you that in the same way, there will be more in heaven sinner who repents than over 19 in say le langi.
Wow, what an awesome Mm. te Mhm. alofa o le atua. Yep. So ia te aula lenei tulafiafi o o le upuna na fa'amalusia ia o lenei so, you know, Whaamanate o tu fo'i te oele matamata mai. Ia, sa ili wha'o i tono lo e loto. Only you know, ia vele nei upu ma whaamalosi anga ia te oe i lo savalinga ma le ali i le nei vai aso fo'i a o tatou um, ngā ia tu fo'i whiau mga luenga ia e manatua whaamuamua le atua i mea umalawa i te whaia. Le ngata ko ia o tai lofa le te le ngese alona to asa. Mhm. So e whaktai au le atua ia wanoa whaapea every Sunday to be able to come up here and just share the word of God with you because you know le upulena whaalongo e whaamanuia e maua. You know, ia ua ia it's an encouragement, you know, it's a reminder of how much God loves us. Pamanatu mai tātou, you know, re-even sa finish to promise. So se whaamalosi na ia te oele nei hafi afi. Hani ona add more? Ia vi ale tua e o le mana i o le mea pea whai e te sau e awelo ola mo le tua. E te lia roi Jesu e awea mau whaola. E mai e vivi i a ngiru le langi. Yeah. So amu ia la oe. Tana amu ia tau e ola le Jesu i ono te whaalongolongo ai i talo tispa ia. I le langi le la tatu sa uni atu iai. Le tatu te le nei o langa i le ma i le mawhai ona tonga fiti. Everything happen in this world or happen in your life, God, o isi te mea tu mai le tua ma i e o. Ngua o e whinga e. I e mawhai ona e learn mai e isi mea i whapitau. O le au ngā o popo ngā e o le o lang. Tātou tangata whao. Why every time I talk to e a hoi. E whaamanusi ai o tātou ola au na i le tua. I whaamanusi e hoi o tātou ola whātua tua i le tua. I teimi e o mai popo ngā. So e te tau ai a tātou na ua popo ngā whai ngā mto pongo la. A wai whaamanusi e tau.
Amen. Mai o su mai po to su ma to. Mai po fa ya te me ya to. Ina o mo ni fai mai la ia. E maua fo'i o tou o pōpuanga i le larulangi. Si? Pei tātou te o mai ai awe o tātou ola i le atua. Matalia Yesu. E o a pōpuanga i o tātou olanga. Fai mai la ia. E maua fo'i o tou pōpuanga o le larulangi. All this so that you may have peace in me. Have on earth, you will have many trials and sorrow. But take heart, because I have overcome the world. Ile ai se meo le ni laro ni ai. Te mau kiso yung sata. Yung po nga su ke viso. Ilunga sata. Alenga manu malo. Amen. No o popo nga ia Paulo. Te leo popo nga ngo oi Paulo. Te talo pa. Fa tolu nga ungangi Paulo ile atua ina ia wa ese ti nga. A tali mai le atua ia Paulo. Vea lo o e peso soani ia te oi. O le ale loftu no le. Yesu ke viso. Le loftu no le na o le atua. Na faaliu tino ina ailo na alo i pele to tasi ina. Na sau le lalo langi nei. E ola fa tasi ma oe ma. Matau ave o tātou ti ngā, matau ave o tātou pūpua ngā, matau ave o tātou wanga sala, o mea tātou te whaia, mea leanga tātou te whaia, na ave re Yesu ke viso. Hamo uma Yesu ke viso le mawhikianga. Ea oe maa, e whai leanga sala. Ai ki ngā inga i le ol, ai ngā Yesu, le whau. A wā ua ou manu malo i le lalulangi. So awane i o tātou wawe ki api te me o mai popo ngā ia i te oe ma. Amen. Tātou wha man losi. O popo ngā ngō o i Paulo. Le te teiwha tu se popo ngā ngō o i le tua. Yesu ke viso. Le li wha aola. O ma le loto o Paulo. Na te lia i Paulo ti ngā mwhaingata. Wai sila fia le lei Paulo. O ti ngā mwhaingata mapupu ngā o ilona o langa i le taimine. Le te taiwha tu se le mena o ile lofa tu no Yesu ke viso. Nothing compare. E o fo ila ia tātou. O apopo ngā, o awhainga, o awhainga te uatori, a uatora. Tu ngā pia i le tua. A ua fo inei a vea popo ngā awhainga tā e te toi fo ia i le larulangi. No. Have patience. God will be there. E sau wale tua i lon taimu. O te tari tonu. E taime e whaingale e o i popo ngā e. E o fo i popo ngā i a tia. E o fo i ngata i te mwaka. E o fo ngā i a mua.
Pa e tu o ai luma o le tu. O a nei vesinga o a tu your problems o mai ama. E le te me o mai a what I want to keep up pari. Ai te ro. Sau wale nganga o le tua. Musu musu mai a le nganga o le tua. Pa amana tua mai a le nganga o le tua lau tau tonga. Pa amana tua mai le nganga o le tua i a tea. I'm still here. Amen. Sometime e te mere a kui e ia u mea macho a hinga whai. E te a kui e whai ia mea whai. Ono na whalo. Whananga. E te ilo. So, e la te me e o mai lato e ngā problem tua. Ai no tofu ma tātou ma whapita uli o tātou o langa. Ah. E iau whapita uli, e iau whapita uli. Amen. E le o te le mawhai o na o se e iau se e vai. E te le mawhai fo i o na se e iau se e vai. Ai pau a tangata e mawhai o na wa e se e vai e mtatou. Le li wha aola o Yesu ke viso. Le hele panta i le tua. Le tua. Ia kopo e mua mua. Pai upo sun malua. Me am uia le tangata e on sai. I wha so songa. A wa a uma ona tofo ina. E maua e ia le pale o le ola. Ua fola ina. Mai e le ali. E alolofa atu i a te ia. Tātou whaalongo o. Tātou te maua le pale. A uma ona tofo ina i tātou au tātou tū mpintung sa. Mwara pa. Pira te o wale tua ia. Ia i wana pionga i mua. Of all different trials that we face. Ana e leilo. Olo le su e le upo le tua. The more you read the Bible, the more you understand how to fight and face the trial every day. Tala manimon. You know, every time you read the Bible, hon, it's like you're talking to God. I know. It's like you and God were having a good conversation. That's why whatever problems we have, whatever problems or trials we're facing, don't go talk to other people. Pero, kele yo kaimi ol mena le tupu nei. Te se yo kangaka e kak. Ele mea ngai fe mai yo kangaka. Wai fe kangaka popoko ye ke alu e ka o yo problem. I remember my wife. There's some time there. I remember this one time my wife told me we had to go see the mental. No. Kaka fo ngane ke alu ka o yo problem ngang kalangua mai la ia ia ka koa. Kero. Nga me ke le kupe kangaka nga. Because you have to pay them. You have to pay them. Angelo. Ale leka kia I kongoro fali. Leka kia I kongo le fale le kusi ke anu e ke fai kaumo sa inga. Whatever answer that you need is in the Bible. Whatever you go through and you need answer
Read the Bible is in the Bible. Jesus will talk to you when you read the Bible. Every time you read the Bible, God will there for you, and you guys gonna have a good conversation. Mhm. Try to like one chapter or two chapter a day, or no matter how you want to do it. Try it, and you gonna feel like when you keep reading the Bible every day, you're gonna feel the spirit of God. You're gonna feel the spirit of God talking to you. Amen. You know, every time I go to work, before before I start my truck and work the time to do my pickup, that's what I do. Like I keep 1 hour for me every day before I move my truck, before I go. Mhm. I read my Bible for 1 hour be- before I start. Before the time I go do my first pickup, I read my Bible. Te te talo i le atua, pai tau lea lo tus. But I have my time with God. Even my wife, he had his somebody that works at night use my truck, and I come and I see all the trash in the truck. I get go upset because that is my secret place for me to talk to God. Is in my truck. From that time until now, whoever used my truck, they know before they were smoking, smoking in the truck. Even though the we don't everybody used the night shifting, but they know the truck that belongs that I drive. Whoever's come gonna use it. If you smoke, you don't smoke in that truck. Even my manager told them, "Hey, is that the truck that power? Don't smoke in that truck." They know. It's not about me trying to be bossy. No, no, because oh no, leo te lo o leo te tala no I le tua I te tonu o le truck. Ah, e te tau fo ila ia te au ona o mo le se mea mama e te tau ona o tala no I le tua. E o fo ila ia te oe. Ah, a e te fi tala no I le tua. Pai tau tu spa ia like an hour. Mhm. Spend time with God for an hour. God understand you. I know that you're decided to read the Bible. God will always hear it. I'm telling you to read the Bible. Amen. Amen. Yeah. Do you have anything else before I end it? No, I think you said everything I Okay. wanted to I'm say. sorry. Yeah, te tari tonu. Yeah, o le tatou, uh, okay, let me use it. Mm. Oh, tele, yeah. Te tonu, yo po na, ya, po, right, yo, fai o le fai. Ah, ah, uso. Yeah. Pa pangalaw truck fai ka wena kuspa ia mafuta ile tua. Yeah. Yeah, pa manuia le tua ya te oe uso. Yeah. Ma le tofine fo ia vele ai. O fai tua fo.
I lau sunga ki a kongo ia e mai au mane yo ne fia ai tua i lona upa marosi ne e fai lea ma ta iala o te neiva yaso e fai fa marosi au ia te o i le neiva yaso o le a mata lia fo i fe au ma ngā luenga i le aso te au lea ia whamanuia tele le tua ia te oe le nei aso a whai ua e te lia le upo le tuapi o le whatutu e tua ai te me kamsi na e ona e whiwa na e pati ko e le na ai vai tu fo i ua tau ma losi e tule leo tama ya pai lo to rua pai tamara inga keep it down ia ai fa pena na ye pele anga leo le tu ia te oe ia ile nefia fi ia le upu fo ile tu ma le niaso ni o pe o la mas ia aso me aso ia le ngata tai fo ni ia fi fi bolin sa tai o lo upu ta ia sa ia fa sisini ia ona mulia tu le fa tai fo ile sunga le su ke au ia mataia loto ia moli upu le tu ile nei tai au sa ta tu fa longo longo ai fa tai malo lava sa ili malo fi nau ile tua ia malona fi ngalo fa manuia le tua i lau sunga tu fa au ia mal tua ia male no fo ialu ia o lea ta tono tatou por kalama le na ile nei fiafi ia mole ingalo share tatou por kalama subscribe le ka ko YouTube channel fa mole amen ia au fo ine ingalo ia mana onga si o mato e kalisia fa mole i si au fo wa ia oro i lalo le lunga screen le tatou information tatou me lafo mai so soani pe a fai wo ya te oile nganga o le tu e te fia pe soani si o nga te le fo wa wo ya lo fa o mal pokalam fia ma wa o te lo fa i plan tai ma me langa i dunga ia ona tu ina tu la i o cash app ma tua o mga luenga e le ngata fo i leo te mama tina o lo o ai e pēne whai o le tāpua i a inga ia ma tatalo i whāna ia a wāfu i whea ngai e mga luenga ia i whamanuia te le lava le tua ne whiawhia e le whau māta tau po kalama ia a vele nei o teimi e whatalo whatua ai le paso le po kalama to whine ia pina you today fina ia pa manuia tele le tu o ia te o nei iwa yaso ia ta tono ta po kalama na ia o lo po kalama ne o Jesus is the answer. Don't forget, share, and subscribe our YouTube channel, and comment please. And Jesus is the answer for the world today. Love and there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Love
above him there's no other. Jesus is the way.